Om Swastiastu. Jarat karu sandang mangkin cerita Inggih pamirsa idane sarang sami lugrayang titiak sane mangkin ngedos perdiwimbo ring kawentenan ide sang jarat karu sane mangkin baosang dan kayuan mengalap rabi nenten wenten pikayunan ide pacang merabian deg-deg yakti pikayune dan kagoda antuk pamurtian semare dudu nih punika wireh nangun riantukan ide saking alet sampun ulang pikayune ngelarang tabo barada nyujur kasucian kayune jana kering keutamaan yoga uyak disampun pagoh pisan ngumargiang yoga durmaning sampun mikoli kang kautaman sajaroning mayoga punika dumo sengit cepang semedi sangkaning pikayunan sane suci nirmala deg-deg yoganida kantos tumus ngincepang samadhi muatang mo saking nyukle Brahmo cari janten sampun cida mupunin kamoksan riantukan pagah ngelarang tapa berada yoga lan samadhi kawuhin malih areng pidada-pida sane ngakem cukul Brahma cari dus pahubungan areng lulut semara wantah deg-deg minekadi pikayunan ide nunggal sajeroning adnyana nenten patirenga ring kawentenan kasukan semare
saking riantukan saking alit kaurukang pikayune pagoh ring tapo kandugi dados biasa tur calo ngulangunin ngelarang ke dharma nyejerang minekadi budi prakerti sane luhur ngelarang dharma patut tur maning tan kayun makewhin ngamolihang kasidangan saking pidadab asa puniko tasak wiyakti semadin ide kandugi prasida mikolihang kasidian sidang ruru genap sang kaning sidi mandara siderawuh ring sahananing genahe sane manut kayune patut keparanin sekala kelawan niskala matir troyatra ring swargane raka sami sinambi matir doyatra rawuh ida ring loka pantaran swarga sareng nerakane punapike pacang manguhang swarga utawi neraka punika kalintangin oleh ide sang jarat karuwa rekanyekan ida Sepemargin ide sang jarat karu ring galahe punika wiyakti kesasar kalunte-lunte paling nenten uning nganteg dije pemargine sampun nuju pietra loka Tuan pesamandana saget neka di desang jarat karu ring genah pitarane turmaning boleh macu cingak iri ke ngaksi sang pitar Haris wenten keaksi oleh ide sang meraga pitara kelaran pisan ring genahe sane banget ngawet tuang sang kala
Reng patungo kagantungan Kacingat oleh hidup sang pitara megantung wancah ketalinin matgol ring tiing petungi akadi Rabun ide nyung sang nyung kling tur maning koaksi dur ide sang pitara nyung sang nyung kling cokorne ketalinin mangde lung tingi punika suaranya ne jurang petung gut-gut bikul raring ring beten ide sang meraga pitara wenten jurang wiak di dalam pisan rawuh ring neraka loka banget pisan ngareresin wenten bikola sikiring bolong ting petungi magenah ring tepi jurange punika nyabran rahina ngukut tingi punika saking brahmacari nuju Rikanyekan nyukle brahmacari sumeken nenten nyalanang kasukan samaro raris ngalebar mengalap rabi jarat karu sang tapos sapunika kawentenan sang jarat karu wi hakti pagoh ngelarang tape barade ngagem sesananing yogi angen imo patut pisan ide angin tatuladan pagoh pisan ring tapo nanging tan makelid ngemargiang sudarmaning mahurip ngerarabi wadeh namo rabi sani anut mangde nenten banget matungkas kacih nayang antuk
parab sane pada Martos imang mo sane matetuak mangde sidedangan nunggalang pikayun sumai saling wantutur saling dagingin dan madungkas adung sedat dan rim mangde sido terapti nenten wenten repat sane ngawirung ring kaluarga sajeroning ngemargiang garahasdo mangde persida saling tresno asih ngawe deg-deg serta adung nenten wenten kayun sumendi wanta patut hari larang berada kemulan patut pisan sajeroning kahuripan ngelarang tapo barada angin ngenduhang kayun lan mamekok indriane punika merata ring laki rabi taler beratan sang alaki rabi patut gelarang ngemban pikayun mangde pagoh nenten medua para mangde satya uning mawi weke maduwe pangarasa sane pacang ngawe sungsut sajeroning kayun mawinang patut uning mawi weke wecak ngaman pabinaya mangnewi akti sadu budi wicaksana ngemargiang kepatutan ngaruruh kasukseman ring sekancan pabinayane punika wang imang pada daging kahuripaning imbang sekala kelawan skala pada dagingin nanging pucukang sane langgeng tur utama pagak ya
nenten kerang sukan kali Wagahang man yasa kertine manut pangkedan kahuripane patut tabah ngarepin gagodan jabo jero deg-degang pikayune antuk katelingan kaheningan mangdetan kawasayang antuk regade punika patut radeng dumun maring kula warga kasukertan jagate sami wantah kaluarga dasaripun mawinan mangde tasak dumun katreptiane ring kaluarga ngasak jiwa ngawe trepti sajeroning mewarga wantah nasakang pikayun tabah natakin suka duka ngulati katreptian ring rewe binede jantan sidak imang ngurukang pikayune medasang napi luwir mangdo nenten bingung kaogah oleh pabinayan pasti ke side imbang raptiring nyamu braya ring semeton kadang warga usaha yang pisan katreptiane riantukan sangkaning wenten pabinayan iraga side maurip satya nyangre napi rida pengenap dapaumahan setado bareng-bareng nyangre pake wah wiadin kasukan medasar papineh sane dayu boyo wanta ngaken bende hone padiding sampun
sampunang pisan nyapu kadi aku sombong wiaden degag nyinggihang manah padidi ngangkenin dewek padidi sane paling beneh dan puwenten pabliblag masasahan sareng kaluarga. Yastu alit piko bat patut pasang So alit-alit wicara rerehang pemargi antuk pikayun degdeg medasar publik bagan mangde tan rebet ageng mangde dan iwang penampi maning tan wenten sinalih tunggil sane salah tampi sane ngawet wang pikayune sungsut tur mepalasan pamakas aja kerawo utamanipun marep sang kalih sane maduwe amongan rahat riantukan pajang aruro sane muasde kautaman saling asa asih patut pisan mangde persido adong saling dagingin tur maning purun nampenin kirang utawi langkung ipun wong liyan nenten nepasing sampunang dumun kantos anak lian nepasin piko betering kaluarga ngelidin sane kebawos ketah kadi mangkin adu dombane punika puput jamaah kedasarin kayun santing pupudangi raga sareng kalih musasahan kadelengin pikayune sane kedas galang apadang pucukang mangde ngemulihang para mesanti ring kaluarga ya maju sang jarat karyo kaya nama pawe wahangan ne mangkin cari tayang
mina kadi ide sang jarat karu sane ngagam sukle Brahma cari mewali kayun ide merabi ngemargiang pawiwahannya rahmat riantukan ide madue pengabdi sane dahat ma utama ngeruat utawi mucehang sarwa letuh ring sang pitara sane durung paripurna ngelabur sarwa dosa calang sekancan reged lan dosa sane durung sida ketawur utawi kapuputang oleh pengelingsir idane dan wanda wesayan kamu ngeruruh rabi kadinadak sare boya jema tetuak sangkane ngulurin kasukan kame kemawon ngelabur papa warga sami nanging mata tujon nyapsap sekancan paperoga sane wenten ring kemanusan pamekas ring wargi lan leluhur idane sami sang putra sane mare sudah bumi duaning sangsane sampun mapawiwahan handuk pawidi widanan patut ngacepang madue suputra sane mabuat pisan ring para leluhur miwah perdi sentana keanggian nyuciang mina kadi buana alit lan buana agung mapi Quran saking mana parikosa nanging yaning rerah somah utawi kurenan mejalaran marikose matungkas ring paturu asih sayang lan pada suka saking bekas dharma weci napi malih mejalarana jugeg
lempas saking dharma patot sigug pisan ngawe huru hara ring jagate Semara dudu wanda niki sane kebawas nyalanang semara dudu memaksa ngawe suka padidi medasar nyakitin wong lianan biasa cawe wahanista nista letuh pemargine punika riantuk ngusak asik kasukan wong len sane kebawas bi saja wiwahe sanang pisan yen rerehang pangweruh budi prakerti kadi mangkin sandang pisan punika impasin ngawe dosa ngawa tuang jagat kali sejabo ngawe letuh miwah dosa nenten pacang molihang ware nugraha ayu saking para sucine bikase kadi asa punika sane ngranayang weruh iri kiring jagat semara dudu mawet mana pari koseng semara dudu sane nenten karakse antuk pikayun sane patut medu saking manah parikosa dan patut punika kemargian nombuhang santana cuy punika demo kawinan ngawe santana rareh diadiu ngawe cemer kaluwarga mewah pacang ngawe kasubagian lan kadeg-degan pawakan manusia sampun jemeraga manusia sane kapikanten saking sekala nenten je banget punika matiosan papenahe banget nista saking niskala wenten pabinayanipun papinohe
niste pisan patut saratang mersihin. Kadang warga kala janten sampun ring paumahan taler ring kadang warga sami karusak pikayune olehipun nyade utawi nenten nyade wirek siksa durung adung tresna riandukan patemuan semare dudune kedasarin antuk papinoh kasar parikoso kelaksanayang antuk rebat durung wenten pikayun sane adong medasar kayun suci hening sane marupa welas asih dis ning budi nyarat karuh sedih pisan ini mangkin lanturang di tiang nyari tayang indik separi dab-dab ide sang jarat karu wiakti sedih pisan ide sang jarat karu mikan tenang sang pitare kesengsaran boyo dios wantah ajin ide punika pedarane nyungkleng kasih gering uluning angan yakti ide ritat kala nyingak pitarane megantung nyungkling tambis ulung beraganang kelaran kantos berag yakti berag aking kalipur jejoh ngares resin mulisah nahanang kelaran jarat karuh rares matur jengah pikayunan ide sang jarat karu raris ngawen tenang atur nakenang indik pemargine mawinan ipun kasangsaran rengasang meraga pitara majeng ring sang meraga pitara sane kesasar megantung ring diing pedungi akate punika prana sami mawenanamu sangasara ide sang meraga pitara boyo wenten tios wantah baranda sami sane sampun satinut ngagem kedarman raris punapi indiki mekawinan mupunin kesengsaran sekadi mangkin rasa rasayang
kaditan dijeminam wenten iwang inggih aturang titiang malih sane mangkin ring sejroning daging caritane puniki ring dijo menawi tuna semalih iwang mangkin hukuman kasengsaraan kadi mangkin sholat titiang beranda sami Dewa Ratu Agung menawi wonten parilaksanan titiange sane kawone punika daleranggan titiange palungguh peranda sami sauring pemargin titiange dados kasiksa sang Pitra menawi manggihin minokadi kaduh kidan palungguh perandone sane maraga pitaro sekadi mangkin ratu amun api patut katut titiang puniki ngelarang tapo beratu ngulati kerahajengan tuh Dewa Ratu amun api minokadi patutne kadur majeng ring linggih dani tapo beradan titiang aturang ring parindik pikulih yaso yaden kertin titiange menawi itu durung jangkep para sida micalang punika sahananing dosane apang bersih luput saking kasengsaraan mangda talar sida kapari sida lepas ring sejroning iketan pikayun sane ngawut tuang suka duka dan rerenane punuk kandugi rare sida lepas saking kanduk kitane ring jagat sakala niskala minokadi ring Pitaloka pidarane mal ngandika dosane mangkin wonten minokadi atur ring Sang Pitalo punika rih linggih Ida Sang Maraga Pitalone kelaran bapun ne mangkin juran desane mangkin mah kawinan puniki kawentenan bapone manggo kang minokadi kasengsaran tan majanten megenah punika ring Pitaloka sang kaneng bapuk kesasar
sangkaning kesasar pasah saking Bidara Lokone punika menggantung raris ring pedunge pada kadiulung ring neraka resen tanah bapa putus sewantukan wargin mapune putung punika dan maduwe pertisentano dan wenten ngawardiang punika pailek kauripane wonten sikih piana kabapur Bapo wenten koyaktiane maduwe santano asiki selagipun nangun yoga Wiadin semadi wantah mau tamu kawukasan dapet suwi sang jarat karo para benia makala saking iketan kasukan marjo padane menados yogi putus utawi sang tapuswi mewasta sang jarat karo sane pagering tapo memanah mangda luput saking sekancan panulan manusane wanda ngelarang tapo beratone nyujur punika kamoksane kantos deret pisan pikayune ngemargiang alis kasukan manahnyane lepas saming tulesane mangken makele saking sekancan kasenengan indriya sane nuntun pikayune ngalangenin marupa pangunegulan sane kuatne nenten maduwe kurna wenten mino kadri pikayun itu ngorah rabi ngelarang suklo berang mencari mangdetan wenten nyantulin gering sejeruning pemargine kasuciane
Kualepasan lan keheningan pikayune kesaradang pisan mawasta ralis indik kasukan ring jagat sekalo katunami ralis ring sentanone apaga kemarin dapat beratang liantukan sampun jaluk kebiasaan saking alit menados pageh ring sajeroning larang yoga muang semadine jeroneng taman tapang cuh kadi ring ayah rian sampun presido mino kadi ring sejeroning aja nelebang laris ngeresepang keluwihan tapunis ane nyuciang pikayun kandugi malih kadeg-degan lan kelepasan laris yen dewa api jani maka unteng nyane sane saratang bapo yane ngwantah idewo kapiolasan bapo mabesen tur mapangidih marepe tekening idewo najane Bapa pangsido ilangin sedih bapune ane buko jani mangdo santi dewo ngelalang nang kayun sungsut ngararesin sane pada ring kanerakayan bapune wenten sang maraga tapeng wenten ring jagat padha punika sang maraga tapos yuwi sane pageh pisan ring sejeroning ngelarang minah kadi berato tapo yogoning teu sang ajarat karung sang ragut apun ne ora antekian bapo yani do sing yo adolen do pesenga sang jarataku aduh
apa sing liya yang lakar ngidih tulung tekeni dewa mangda Prasidor harus ngaturing sang meraga jarat karune ngambil rabi apa ngaseda madue putra nah kemunya nih dewo mangda kayun ngambil rabi ngemargiang pawiwahan ngelarang gerah astu asramone mangda sidor alis numbukang putera sane ngelanturang berarti sentanan bapune mangda nenten kantos putungnya buat persis sentanan bapune ngajarat akaru wanda riwijir tuh Tiang sampun asan mapesengan sang jarat kalu wantah titiang puteran aji adiri boyo jewedan tios Wia ketit banget anu saya waktu banget itiang mitet tetang ragu suara wano nain nenten wenten pikayun ngulurin minok adik kasukan nyagat sekalone urip asadar kana pisan yang kesarung ngirangin minok adik kakuripan titiangi mateli serang rago raris ngemargiang kahuripanis anis sederhana punika selag Dharma sadu syarat lan pageh pisan wiyakti ditiang ngaturuh kasuciane punika mopare laksana sane rahayu ngelarang minok adi dharma sadune kadipun iki dosanya dewa ratu aku maka siap waktu titiang mikan tenang mino hadi ndados kadi asa puniki pikulih nyane ada dewa
dan Rabi ngawe lara sang Peter yakti titiang mapi kayunan ngelarang suku Brahmon carine muawinanin dan presiden titiang medue rabi mapa walo tan rahayu penadosane ngawe kasangsaran ring niskalo kadi anganajine sane negalo pitaro kesasar punika Raris manahang titiang dan kadi asapuniki penadosannya riantuk banget ngacapang punika kerahajengan sekala muang ni sekala pinunas titiange dan manado sakit hati kemana hang didiang raris dan kantros ngaweduang kasengsara sungkan kayun saning singit kadi puniki ya reh sampun ngangen ke dharma riantukan palunguh haji melago perando sampun puare laksanone sane becik nganggem punika kedarmane taler titiang pageh ring tapone punika mangke Nuwaning kadiasa puniki kabar bekan utawi pikobot palungguh ajine sane mangkin titiang misadio maut sako raris nangingin minokadi pengarsan ajine titiang sairing aji siapa sang Peter ring bewawasan sang merago pitaro punika dumadak side kemargiang turmaning mapi kulih kadi pengacep ajine
ngapus sedih apa ngenemu suarga Mangda sidengi calang sekancang pikul sajeroning kayun ngapus kasengsarane mewastu mangguh kasubayan Mangda sijo galang ring kayun meljalaran muputang minok adik kawin tenan hutang ring merjo pado lama kanis sido nemu raris warga muang nirwanone